na young girls no epe kokora sa na kokora no sa na mo pay young girls 74 24 50 years different e bit time brutal na kokora me pa cha otwedie mu ode ya na because otwedie mu ode asante ase ubetimi apoma na ma me bra reality kakra enne aware ma bebroma ware bebre twempna but can you blame them? No, because the word marriage no enti ase na wa ware mu no efi ho Bible ne say na obarima beja ne nani na eja mpato 74-year-old we no o mama ana o papa when na de ma ware those times no oba be ware a na ade ba ko ye hwe ne suban wo hwe wi a na fa ya hwese efi okra ya na wo wi a ese hu say ade na me kom no me do no beyond the word love na ade tina me kasa say ya twempna de pa ene ade yetimi yesa no pa wi bi mutimi yesa ye kodwan ne ye say ba ware aboa enim bi ene emma someone worry for the right reason, you're married for wrong reason. Over the catch of the 24-year-old lady, no, or 74-year done, or maybe a say. No, it's a lie. And you mean 74 the Akaka no cock, or you say, Akaka no cock, come in the party. And Kukurana says, when yes, you can up some more just reaction, or knock off a young girl. Wow, me more pressure. Now, I call or says you're on a 2 years, and you could now. I expose G, Jeffrey Kofi Afua Bembroso from me, Majoso. And I said, man, I'm a dewo, and I cried them in a man back home. I know a shepa. About your minimum Katia Boga, you saw near Ruby. Papa no and Katia Boga, Frank Gemma. 74 years old. Yes, I call 24. And yeah, easy, or bass son will be a say, and 30-year-old man be a penodia and addy. Now, Bessie, I call her video by a bar. My baby can't want some can also account there. Young camera. Mesama wakwaba Franji maya mekai uko achem akroso ewa Eastern Regional obi ani sika se no na wan benya sika se no ekati eboga miswa nyina na America ti eboga enti oye Ghanaian entrepreneur me proud of because me dey me say Ghana ni nya sika me so nya sika na ade bi ya ba menti ase ane na young girls no epe kokora sa and Kokran and I'm pay young girls 74 24 50 years difference a bit time brutal ababa no so do na so no we obi nya no de ne ye na ade a no me kama na Kokora me pa cha otwedie mu ode ya na because otwedie mu ode asante ase ubetimi apoma na ma me bra reality kakra enne aware ma bebroma ware bebre twempna. But can you blame them? No. Because the word marriage no enti ase na wa ware mu no efi ho. Bible ne say na obarima beja ne nani na eja mpato 74-year-old we no o mama ana o papa when na de ma ware. Obarima beja na eja ne na wakoka ne ho kafo no magbobra. Tie ni yo. Eno ne Bible no me pato 74 years mi bisa ne papa ne ma me wo wana de ma ware those times no oba be ware na ade ba kwa ye hwe ne suban o hwe wi a na fa ya hwese efi okra ya na o wi a ese hu se ade na me kom no me do no beyond the word love na ade tina me kasa say ya twempna de pa ene ade yetimi yesa no pa wi bi mutimi yesa ye kodwan ne ye say ba ware aboa enim biem. That's the fact. O ware stress of marriage creanti wo yere da hokra unhu so da ho ade ne kra nya adwuma
That is the facts. Stress of marriage inti say one planning ye na nipa na ko ware no enye beyond the word love, you lose interest in the marriage. And then a man is someone worry for the right reason, you are married for wrong reasons. Over the catch of the 24-year old lady, no, or 74-year no done, Obama be a yase. No, it's a lie. And you 74 the aka no ko. Ojo ho say. Aka no ko amenya japade. Enu ti say oba bia obehu bia no, wo ye yo say yenkwa court ne yenkwa san. Hey! Me de me tumi nuanom fo yenkwa san oba bia. Yenya fie de e san de jai. Woni ne san pe enche oba bekun. Oba die. No wo ho. Say man speciality o mafa no. Ye ba mema ne so a enkukura na sese manya sika na mo pese mumu se mumu gya so ye hye no no akofa young girl wo mu wo pressure na akolai osiesie no na tu esisi wa enye ku na wuku ho Ghana for business people ye power re dodo unya sika acha bi enuma ne biemo enkati aboga so 200 branches are we 74 we bet 300 branches na nkofo anya adwuma mo enya ware na so this kan ko ware na bisa se abusuan so aso moje ye no e de na aka omo abusuan no moje aware no e de na aka omo because bibian ka omo na me wa abusuan bi anka me de anka me pena ware ne so 74 year and around I no bet me akọ share 24 or performance 5 rounds who 74 wakwa one kwa wi an home twe wa di nyina asa eti obuti ni so anu awu pressure bekun obe ogina wo hwe ne topa onye oba ketoa na kokora wo sa wo say me kwakwa ware we. Let's be focused in life. Ya nhwade we ye because e ya akoso e no better 92 82 or 20 me ajeje so e jimi 50 years difference. What is wrong with us? What Obibeka say love? This is not love, stupidness. A man no mo bana mo fo say ma ha mu gold no mu nyae mo koye mo ko paduma nye oba paduma ye so na tom he oba oye independent minded, financially independent no be ma o ware na ho ton oba feel say esem ni be ma koda manye sika no so oba no ware na nkwase asem sa o pedros anu aba o pe enchina no aba se ma toka squad de che mema na mo de mo ntina ho me de ware de me mfo aso wo na afo aso ya wa lie 74-24 wuti min kan jam say odo we odo bi ani ni sika no kwakwaji adi nu akuno anu ana wo enkokura munya mara na mai se mu ware mai wa no dodo kin so mo esa no ya ofa the size mu de enkokura chese young girls oba ti I say o akokura de oba akra yi ne ho a no hu pa na ho de asam be wu akaka no wu ti me de America say ma no munyai na mema akokura fo no so montina mrewa ne ho se mrewa ne hia mo yansu ye hia girls no the way amonti girls no me mani abre tina na make asa no ya fam go fi afọ kwa bambru social media bo me so meje subscribe and share expose obia bye.